Athikwe mwetu thutha wa atongoria matiganite kaunti-ini ya Laikipia kuonania mathogota mao kumana na kuharaganio kwa mucemanio wa minista wa urimi Mwangi Kiunjuri kaunti-ini ya Nyeri. Mutabania wa mihango ya thirikari kaunti-ini ino ya Tich Kipkemei oigite thirikari ndikunira ritho aria marathagathagia thayo wa muingi. Yatich ni arutite mukana wa gwikio ngono kwa ateti na batoni ciao aria makoretwo makiagarara ihoto cia andu aria angi makigiritania na uteti utari na kihariro. Kuna viongozi who think that they can commit a crime and get away with it. Kama ilifanyika mbeleni, it is not going to happen now. Miagino ya Tich kionekana kwarahurwo ni githagathago kiria giatumukire mucemanio-ini wa minista Kiunjuri kuria ningi arutire mukana atongoria ikundi iria ikoretwo ikirihwo guthie guthararia micemanio ya muingi. We already have 3 names of the leaders ya group. We are taking them to court. Kwa viongozi wote, iwe ni MCAs, iwe ni nani, sisi wote tuzilenge kuleta amani Nyeri. Thenya wa ira atongoria kuma Laikipia mari hamwe na minista Kiunjuri ni marendire kumenya gitumi kia aria maharaganirie mucemanio wa Kiunjuri kwaga gwikio ngono makiuga giko kiu kiari gia gwikia thirikari ciara ritho. And a member of parliament can have the courtesy, can have the courage to come and disrupt a minister's meeting. If a government function can be interrupted by militia group, na hakuna kitu yoyote tumeona ikifanyika, mimi kama Kenywa mkutano yangu nitauliwa kwa ile mkutano. Oho Yatich ni ahithuritie gucokereria gwa gikundi kia Mungiki kaunti-ini ya Nyeri akiuga ni mahithuritie andu athatu aria marahuthika kuingiria mbeu njithi gikundi-ini giki. Hatuwezi kwenda kwa stage na kuchukua watu kusema hii ni Mungiki. We are going to do an operation ile inaitwa intelligence led, and we have their names and we are going to deal with them. So if you are in that group, wachana na hiyo ujinga, enda fanya kazi nyingine. Oigite honge cia ugitiri cie maitho na ni igukorwo igitabania virigiceni cia ikuhi niguo kuhitana na gikundi giki gukirikana imamo ciacio cie mwena wa Gatito na Marua. Handũ-inĩ ha Kameme TV, njĩtagwo Maina Kĩhumo.